Igihugu cya Gana cyari kimaze iminsi gihanganye n'inkubi y'ikwirakwira ry'amakuru y'impuha n'ibinyoma. Bamwe mu banyamakuru bizeye guhangana nayo batangaza amakuru ya nyayo yo kwizerwa. Kwaku Asante ayobora itsinda ry'abanyamakuru ku mushinga Fact Check Gana w'umuryango Media Foundation for West Africa ukorera mu murwa mukuru wa Accra. Iri tsinda rifite inshingano itoroshye yo kurwanya amakuru y'impuha n'ibinyoma ku mbuga nkoranyambaga no mu bitangazamakuru bisanzwe. Asante avuga ko we na bagenzi be nta buke bw'ibyo gukora bafite. Hanze hari amakuru menshi y'ibinyoma. Urabyuka mu gitondo ugasanga abantu benshi bakwandikiye bati watugenzurira ibi bintu. Ese aya makuru arizewe? Ese ibi niko bimeze? Hari uwadufasha? Hanyuma tukabasubiza tuti yego twabigenzuye, ukuri nuku, ibi si byo kwizerwa, aniyo makuru yizewe. Kugenzura ukuri kw'amakuru ni ibintu Asante agirira ishyaka, kandi kuva mu myaka 5 ishize yagiye haranira kugeza ku banyagana amakuru yizewe. It gives me a lot of joy, knowing that you are doing something that biranezeza cyane kumenya ko urimo gukora ikintu kigahita gitanga impinduka kandi kikagirira umumaro abaturage, kuko amakuru y'impuha ashobora guteza ingaruka mbi cyane. Reba nko mu gihe cya COVID-19 igihe hari urujya n'uruza rw'impuha. When there was an influx of false information. Posha Fafarigeza, umunyeshuri wa kaminuza, yiboneye imbona nkubone ingaruka amakuru y'impuha ashobora kugira. Yaragiye kuriganwa habura gato ubwo yakiraga amakuru y'ibihuha kuri WhatsApp bamubwira ko Vice Perezida wa Gana Mahamadou Bawumia arimo gutanga impano y'amafaranga. Umuntu yanyohereje umuyoboro link uvuga ko Bawumia arimo gutanga amafaranga y'ubuntu. Mpita rero nkanda kuri iyo link, nkora ibyo basabaga byose, biza kugeraho ngomba kusangiza abandi kuri WhatsApp. Nabyoherereje abandi ariko nta mafaranga nigeze mbona. Umuntu arazambwira ko ayo makuru ari ibihuha, ko ntakwiye kuyakurikiza. Tekereza umwanya wanjye nataye nsangiza abandi uwo muyoboro. Nakabaye hari ikindi nikoreye. Kandi muri ubwo buryo nanakoreshaga internet yanjye nsangiza abandi ibihuha. Numvise binteye ikimwaro. Umunyamakuru Asante n'itsinda rye bashyizeho ibikoresho byinshi by'ikoranabuhanga bigamije kugenzura amakuru. Porogaramu yitwa Invid Fake Debunker ni kimwe muri byo, aho ifasha mu kwerekana inkomoko ya buri video yashyizwe kuri murandasi. Asante avuga ko hari n'ibindi bikoresho by'igenzura bifashisha. Asante ntari wenyine muri uru rugamba. Rabio ari Hassan amaze imyaka irenga 10 akora itangazamakuru. Ni umuyobozi w'itsinda mu muryango Fact Space West Africa ugenzura ukuri kw'inkuru, uhirimbanira guhangana n'ikibazo cy'amakuru y'impuha n'ibinyoma ndetse n'icengeza amatwara muri Afurika y'Uburengerazuba. Gana Fact ni ishami ry'uyu muryango. Uyu munyamakuru ari Hassan avuga ko kuri we kurwanya inkuru z'impuha birenze kuba akazi. Asobanukiwe n'akaga amakuru y'ibihuha ashobora guteza abaturage basanzwe, ibihugu n'akarere kose ka Afurika y'Uburengerazuba. Ntabwo turi kure cyane yo kugira abagizi ba nabi bakurikiranira hafi ibibera mu gihugu, bashakisha ahari ibyuho bikomeye n'uburyo bagerageza kubimeneramo. Niyo mpamvu turimo kugerageza gukoresha uburyo buto dufite ngo tugire icyo twakora binyuze mu gufasha ibitangazamakuru ngo bishyireho uburyo bwabyo bwo kugenzura ukuri kw'inkuru, binyuze mu gufasha abanyamakuru kugira ubumenyi bwisumbuyeho bwo kubafasha gutahura inkuru z'ibinyoma ndetse n'ubukangurambaga bwo kurwanya inkuru z'impuha ziyobya. Ari Hassan n'itsinda rye bifashisha porogaramu z'ikoranabuhanga ngo babashe gukora umurimo wabo. Izwi cyane muri zo ni yitwa reverse image search bakoresha kuri amwe mu mafoto akwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga. Yizera ko ubushobozi bwo kugenzura ukuri kw'inkuru bushobora kujyana n'umuvuduko w'inkuru z'impuha. Turimo kubona urubyiruko rujya kuri interineti rwiyongera, kandi hari ubushake bwinshi bw'abafatanyabikorwa banyuranye bwo kubasha kugenzura ibivugwa nk'uko tubibona mu bitangazamakuru bisanzwe ndetse n'ibyo kuri interineti. Ibikorwa byacu rero byabaye ingirakamaro cyane. Ejo haratanga icyizere cyinshi, kandi twizeye ko tuzagira umusanzu dutanga mu bushobozi bwacu buke, tukabasha guhangana n'akajagari k'inkuru z'impuha atari muri Gana gusa ahubwo ku mugabane wose. Ari Hassan arimo gutoza impirimbanyi zigenzura ukuri kw'inkuru mu bakiri bato ngo binjire mu itsinda rye.
nshimishijwe no kuba mbasha kubwira rubanda ko hirya y'ibyo umuntu yavuze cyangwa se hirya y'ibyo yatangaje mba mfite ubushobozi bwo kugera kure mu kumenya niba ibyo ari ukuri cyangwa atari ko. mu muryango Fact Check Gana, Asante anasangiza ubumenyi bw'abanyamakuru bakiri bato akora ibishoboka byose ngo kurwanya inkuru z'impuha biba igice cy'ingenzi cy'akazi k'umunyamakuru. This was my first experience as a fact checker, transitioning from a fellowship here. Iyi yari inshuro yanje ya mbere nk'umugenzuzi w'amakuru. Mvuye mu nyigisho zabereye aha, inyigisho zatanzwe n'ishirahamwe NGIG. None ubu ndiko nkora na Fact Check Gana. Kwaku yaramfashije cyane gose mu rugendo rwanje nk'umugenzuzi w'ukuri kw'inkuru. Mu gihe Gana ivuye mu matora rusange yarimo n'irya perezida, abanyamakuru bakomeje umurimo wabo w'ingirakamaro wo gutanga amakuru y'ukuri ku babakurikira no kubungabunga icyizere bagirirwa na rubanda.